자존심? ako ufite ubwibone bwinshi sha 아빠 내 바짝 붙어있어. mini jinguma inyuma umwana ari kumwe na se yabatega ibisasu 이건 그냥 we 그래도 izi ntabwo ari za mine zisanzwe 뿌리와 움직임에 ibi ni ibisasu bihambaye iyo umuntu anyeganyeze 굉장히 예민하네. cyangwa se agasakuza cyane 움직여보든가. bino bisasu bishobora guturika 힘든 거는 다 우리 시키고. ariko kuki buri gihe utuvunisha shahu uno mukarateka ni umunyamaganya niba abantu mbega bumva ko bagowe aribo baba bakoze cyane kurusha abandi mbega ari bamagorwa babavunisha kuki utuvunisha buri gihe 끝났어. urebe yaza hano harabanza igisasa aragitega rebe filime 안 써도 umenya munini we sensa buno zigiyeho 젓가락 하나 움직이면 어떻게 되는지. muzikiri bube mwese nimunyeganyega buraturika 야, kuriya nyine sensa zikora wagira ahantu ukabona amatara aratse iki gisasu nacyo unyeganyeze hari ukuntu sensazi zacyo zihita ziguturikana 내 팔 화상. turasohoka gute turakoresha imodoka yanjye kumbe imodoka barashi bayi